大家平安，对不对？都错个咱们班，那么个今天呢属里番，saka都错个咱们班，老人家属不那开暖什么，ima zai tua tau cikeli ni matai, ima zai tua tapuru kato shiva sulatan, ima zai tua tapuru kato wuna makaran patu tiura puru akaran。马太福音19章16节到30节。拜。Manjir semata Yesus macedil waalai sa ibu sinsi no na kemudakan tua nangwangwa kikena punasi tua nekano papatizuan ayah. Temabara ti Yesus akusun kivada tanuakan tua patara nangwangwa Macedil sakamaya no nangwangwa no uri gemaugau sun toa nekano papatizuan nasi pasusu toa paza zekat noa cemas ayayi kivada di madu anma no paza zekatan ayah ibu di Yesus Mavana zua nakuya amchi toa chau nakuya kiraa toa sker nakuya semakau nakuya vensa semam pasaliu paalayu toa su kama katoa su kina katoa zua kilivaku toa su laideidi paro tisun aya kai Ibu tai Yesus wazwa maatsuvu-tsuvung ku pinasusuanga aichu paza zekat penolat anemanan inika majalung ayah Ibu ti Yesus tai maju no salingasun tu maatsuvung kemala nangwaan sau pavlian nasu nanemane manga sasu aru-arutan azwa paisu toa marka nama paura cau pai kisu na pusau zayan i cari vavau au sasu pancis uta kicuran tanuaken ayayi pai Karamanda tu sakai azwa maatsu-tsuvung masuram ravas savai ayatwa liawa kini toyan ni maju pai ibu anga ti Yesus tua sarat kunu iva penas etan pupai su cau pazangara sematwa pinalavakan noa semas i cari vavau kuno iva wanan uta aichu sematwa pinalavakan noa semas pupaisu cau tama duru anan murisu lakuta tua buang noa ligim saringa noa jaum ayah pai karamanta sarasarat samalia ravat sa ibu no namaya toa zua tima uri makaya mapas eling ayah manu patsung ti Yesus pasa daya maju sa ibui pitoa cau inika makaya mapas eling lakwa pitoa semas nekano inika warai ayayi pai tua zua ibu ti pitiru te maju pai kini menemu tiamen nia winaikan nia nanemane manga sana kicur canusun uri anemanga ania tavraken ayah Ibu ti Yesus daya maju
kuno aiwawa penaseetan. No mapavaritanga sa inatia penolat. Saka na amira jangaken namasa ngalakenwa sau atalu tua kateriguan aku iradan. Timun kicur tanuaken. Kimuna amira janga uta atalu tua tapuru katu dosa iradan noa huangti. Sano papa penepenti tua mata tapuru katu dosa zuku noa Israel sau. Ati manga namasa tiaken sa vaiki ya uma marka vitik kina marka alak katwa uma. Ki gemauga wa patariau tu taidai. Au ki papunasia nga uta tua nekano papatiuzuan. Dakwa turuvu na teisangas ki tevril anga. Na tevril ki teisangas anga. Aichu kainua cemas. Tu cua kajam-jaman sini putarwan tianuten 财富与天国。财富与天国。什么是你看为宝贝的事物？在生活中，我们看为宝贵的东西，可能会愿意用高价来购买。就像有的人喜欢泡茶，就会愿意花较多的钱买好的茶叶和较好的茶具。有的人在意外表，就会愿意花钱买喜欢的衣服、鞋子来穿着，或愿意花钱买保养品来使用。有的人看重健康，则愿意花钱买健康食品，也愿意付出时间来运动。可见人们在自己看为宝贵的事物上，往往愿意付出时间、精神、金钱。在马太福音13章44节，耶稣谈到天国的比喻时说，天国好比财宝藏在田里，有人发现了，就把它掩盖起来，然后很高兴地把自己所有的都变卖了，去购买那块田。耶稣说，天国就像上好的宝贝，需要人用全心认真地去寻找，甚至要付出牺牲一切才能得到。类似的抉择也会出现在我们的生命中。我们要选择自己所爱的事物，或选择专心跟随耶稣呢？当我们愿意选择专心跟随主的时候，将会发现耶稣才是我们生命中最重要的宝贝。如同著名的诗歌《我宁愿有耶稣》歌词所提到的，我宁愿有耶稣，胜于金银；我宁属耶稣，胜过财富无边；我宁愿有耶稣，胜过地上。愿主定恒手引导我前途。Sinaya jantin tu soal zaman-zaman apakah财富与天国。Satu soal zaman-zaman asini pagi ini menimpan 钱财是否有影响我跟随主耶稣的决心呢？ Sinaya tu soal zaman-zaman na cinana kemalu akinum tuamana sini pagi ini menimpan tu 钱财是否有影响我跟随主耶稣的决心呢？ No kini menemutin ay cuaca kini kacauan, tapazang alay cuaca kini kacauan, pazang alay cina kisah sedang tua cemas, saka malima dia cemas pasamarau-marau tianutin, anak kicur tia maju, manaru izua pararau tanga nasi ayaya pasamarau tianutin, datapina enet ay cua mana sini pazazakat tu cua kajaman-jaman, saka kainuli。亲爱的主，求你帮助我在人生许多不同的抉择里，选择以你为首位。愿我的一生蒙你喜悦，奉主的名祷告，
阿门。麦里都说卡加曼加曼那马盖吉那那米沙塞让啊什么不akila roi tu mana pada zakaten wa semas na mangwa etin tu soka jaman-jaman ata sinupuan ayat tu pulingaling awatin tu anema manarucau gau-gauwin imazai tu ata semas ayakana pasamarau saka madi-madi da cinana suliva tu soka kini adavan 大家平安。